Fellow Zimbabweans, do not be deceived by orchestrated smear campaigns and staged condemnations aimed at discrediting Four Fingers Themba Mliswa. Sabina mashoko obuda panguva inoi atikona nechipomusarurwa vari kuuya vachiuplifta macitizens enyika yeZimbabwe vachiri panguva inoi musambotyisidzirwa kana kuvhundutswa nana Themba Mliswa. Those guys hapamborina kana chavainacho, vanototyawo ende vatoriwo vanhu vatori nema-accusations, vatoriwo nezvavo zvinotovateverera. Ndoda subscribe like on the bell icon. Chipomusarurwa nendambira achiti the people of Zimbabwe say through the lies. It is clear that Mliswa was acting as a proxy for Christopher Muchangwa, Emerson Mnangagwa, Kuda Gray, and their corrupt inner circle. What shocked the establishment was not just the exposure of this plot, but the unified voice of Zimbabweans who stood firm behind General Chiwenga. This was no ordinary moment. It was a seismic shift in our political landscape, a rejection of manipulation, and a power of affirmation of truth. Let it be known, Zimbabwe will not be distracted by fabricated allegations of theft against General Chiwenga. The real criminals, the architects of corruption, repression, and betrayal are Mnangagwa and Scarborough. Their time is up. We have been seen this script before. From the Gamatox G40 peg to the November 2017 coup, the Mnangagwa regime has recycled tactics of character assassination and political elimination. But today, the people refused to be pawns. Even the opposition rejected ED's bait. The nation, yes, awakened. Mliswa now stands exposed. His post is unexplained wealth, and the blood-stained allegations that follow him demand full investigation. Zimbabweans are calling for a life cycle audit, a corruption probe, and accountability for alleged crimes. Justice must prevail. Not even their rituals or propaganda could shield them from disgrace. The people have spoken. Ndo maswari kuda panguva inoi vanhu vachipreza vachiti aiwa you Zimbabweans panguva inoi nokutendai nesapoti yamakapa VP Constantine Chiwenga. Makaona vana Mliswa vachibuda vachitaura explosive allegations ekudiscredita VP Constantine Chiwenga, but hapana kana munhu wani akamboya achimboita serious nyaya yacho, ende nyaya yacho yakabva yatadza kana kumaterializa. Then navo vana Themba Mliswa vanyatsokuona kuti panapa vaizama zvavo kuda kuita zvinhu zvakaona kuti hazvisi kana kuti kubuda. Now they've withdrawn. Havachafocus nekuataka VP Constantine Chiwenga. Hameno kuti their next option ndeipi. Tudze mafungiro enyu mutindi pamusoro pechitiko ichi. Nakomai section medu za mafungiro enyu. Kama subscribe or like, turn on the bell icon.